حلال ነች ለሱ ሌሎቹ ግን በታዩ ቁጥር ወንጀል ነው ስለዚህ ጋብቻ ሰከን ነው لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة በመሐከላችሁም ከዚህ በፊት ማትተዋወቁ ስትሆኑ ከተጋባችሁ በኋላ ከተያያችሁ በኋላ وجعل بينكم مودة ورحمة በመሐከላችሁ መወዳ ፍቅርን አስቀመጠ ወራህማ እዝነትን አስቀመጠ እንቅፋት ከመታው እኔን ካቃሰተ እኔን ትላለች እሱም እንደዚሁ ስትል ተስፈንጥሮ አጠገቧ ምን ነው ይላታል ሚስት በሌለችበት ስታቃስት ብትከርም አይዞህ የሚልህ ሰው ቢኖርም እንደ ሚስትህ አይሆንም ስለዚህ አቅብል على الزواج إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لم يستولوا لم يستنتنوا سوج الذي نجر وسط تعلق تأمر ألا إلى الله سبحانه وتعالى እንደዚሁም الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ከሴቶች መሐከል መልካም ሆነው ያገኛችኋቸውን አክቡ ይላል الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أقبوا مقبات بتشاسيهن أقابوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم كنانت محكل أياما يالا قبوا لاتوچن يالا قبوتن أقابوا أياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ከባሮቻችሁ ካገልጋዮቻችሁ መሐከል ወንድ አገልጋዮቻችሁን ሴት አገልጋዮቻችሁን አጋቡ ይላል الله سبحانه وتعالى ስለዚህ አላህ ወደ ጋብቻ ይጣራል ዘዋጅ ክቡርነቱ ጋብቻ የላቀ መሆኑ ሌላ መታወቂያ ወይ መገለጫ አለው ነዓም ጋብቻ የማይረባ ነገር በሆነ ኑሮ ጀነት ውስጥ እንባል ነበር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ውስጥ የገቡ ሰዎችን እንኳን ወለሁም فيها ازواج مطهرة ወለሁም ለነሱ ለባሮቼ ለደጋግ ባሮቼ በጀነት ውስጥ ለሁም فيها أي في الجنة በጀነት ውስጥ ازواج مطهرة ንጹህ የሆኑ ሚስቶች አሏቸው ይላል الله Subhanahu Wa Ta'ala أزواج مطهرة بجنة ውስጥ ለእያንዳንዱ ወንድ ሳሊህ የሆነች ሚስት አለች ለእያንዳንዱ ሚስትም ባል አላት ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ለእናንተ በጀነት ውስጥ ما تشتهي أنفسكم ነፍሶቻችሁ የሚፈልጉት የሚያስከጅላቸው ነገር ሁሉ አለላችሁ ወለኩም فيها ما تدعون ይሄን ፈልጋለሁ ብላችሁ የምትጠሩት ነገር ሁሉ ለእናንተ በጀነት ውስጥ አለ ይላል الله Subhanahu Wa Ta'ala ሙጠኸራ ማለት ሀይድ የማይነካት